Ngalor ka bengi ai jing shakri ban sina ye ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki dai ki bapitit offline ne online. Ni ai service ru ye ki tablet ju bikna school ba yo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wadi worker. One Haya Service Center ha ka kamera ka arspa san khundai ha Nongpo Town Shopping Complex. Kat badang jan kisngi jong ka jing penmang ban penhap perdano ya ka jing rakhe ka RBDSE ya ka jubilik siar lan nang pendep no ya ki jing penilekai beper Kibala bu bagi di jing ilekai bat ke benta jong jing rakhe ya ka jubilik siar jong ka RBDSA. Kidon shibun tili ki jing ilekai kibala penlong kum ka jing rakhe ya ka jubilik siar jong ka kenhon bat ye kine on penkot haswa ka khatwe terik unai wing arjar arpsan kabade gesngi penkot ya ka jing rakhe ya ka jubilik siar. Ha ka jing pentipaj ba ha ka baide bat ka jing penkot ya ka jubilik siar jong ka RBDSA. Uba GS Syadam, Ubri Chairman jong Golden Jubilee Celebration Committee. Hak jing dan lang jong Presiden ke RBDSA, uba RB Syadab, baru Secretary ke RBDSA, uba Dipshan Rentatiang. Kila pentip, bahaka live way terik urisau, bat si terik unaiwing arjar arpsan. Kendon ke Interclub Athletics, Hamadan NSCA Mini Stadium Paham Sim Nongpo, nang ta haka sau terik kendon ke jingikop siat kenam. Lane ke Archery, Hamadan NSCA Mini Stadium Paham Sim Nongpo. Bat lasya bani simbenta tang gimana po ke distrik Ribhoi. Bat haga nyau tarik unai wing arjar arpsan pan kandon ke final football jong ke Golden Jubilee Celebration Cup kaban penlong Hamadan Dihar Ribhoi distrik. Nagaliang ke RBDSA ke khot bat ke wer ye kipai ba jong dong Ribhoi distrik parok kawai bat kumjuru kibanabar ke distrik. Bah ke khatwe tarik unai wing arjar arpsan kabade kesngi penkut jong jing rakhe dap san posnem jong ke RBDSA lane ke jing rakhe ye ke Golden Jubilee ha ka bah ke kesngi menteri rangba jong sarkar jela Konrad Kongkal sangma unwan poi kumu kongsan bat sports minister jong jela uba Wailat Miki Shela unwan poi kumu sumbut kongsan barga program ha ke kesngi kandon shibun ki jing penbernya ye ki ba kaban sedang nadu kapor khatwe bejaban step bat terter kan kut hadu kapor janmen kumban syukdau kendian baya ke jing rakhe Golden Jubilee jong ke RBDSA lasdang nadu ka live way terik uno pra arjar arpsau ha ka bau mahe Dr. Didi Lapang balabam kuai hadwar blay ulawan ban pli perda ya ka jing rakhe jubilik siar jong ka RBDSA bat menta ka khatwe terik unai wing arjar arpsan on penhap perdano ya kene ka jing rakhe ya ka Golden Jubilee ha ka bau menteri rangba ka sarkar jela unwan poi kumukongsan na kaliang jong ka Ribhoi District Sport Association ipan pau ka Yusuf Kemen ke Bakrau akaba kane kan long ka khubor omdei tandang mata ka Ribhoi District Sport Association na kamata ki sport loving persons ki well wishers ki participants ki badon hapo put usam jong ka Ribhoi District kadai ru ka senam ka ba pensa jingkan mau ya ka Ribhoi District Sport Association akaba yo ya ke jing penkre bat ngelayo ban sedang ru ya ke Golden Jubilee Celebration layo ban peli ya ke Golden Jubilee Celebration haka live way terik Desember arjar arpsa da winning founder jongi late Dr. Didi Lapang isung kemen bangidang yo ban bu ya ke kerteng ke jongi bat ya ke dur ke dar jongi haka top sa jingkan mau kumu bala peli ya kene ke celebration house name arjar arpsa ke celebration kanang yai leng baki events ke bangidon ke bangila kondok ilayo ban pendem ida ngok kemen baki events ki bompat judan ha ke Ribhoi District iyo ban pendem kata ke swimming ke bangilayo ban le ka khatar khalai tarik September mentang senam akaba ngilayo ban penkut ya ke hadu final jong ke swimming nangta ngin beteng ya kan ke jing le kemen ke jing rakhe ke jingi akaba ngin penlong ru ya ke Interclub Atletik jong ka Ribhoi District aka live way bat shiterik kan kut shiterik November mentau senam Hamadan Pham Sim hang ne ngin yo i ya ki khun jong ka Ribhoi sesin pat ya ke jing simbenta jong ki ka atletik nang tahadin jong ka atletik aka sauterik jong November ye yo sakawai ki event ke bompat judon apa Ribhoi District berkata gede ke archery yen kondok ya ke archery demonstration hang tai Hamadan Pham Sim hi aga South Ring November arajar
arusan. Nang tala penbut susu ya ki events ki activities ki jungi ha kabakan nyau tarik ki penpau ki jing snowman season pat bangin don ke final football kata kalong ke final football jong ka Golden Jubilee Celebration knockout tournament nang taga women's final football nang tabat ka official ka bangis dang mentaga sengi nak mentaki Light League Association, Kariboy Mingi Sports Association, Western Riboy Sports Association, RBDSA, bat ka team na posisi office, kia kun football mentang sengi, bat ka final nginyo hakan ikan nyaw tariki. Te yakini ki Light League final gin perlong hakan nyaw tarik unai November, hang ne Hamadan umdihar. Bat agaba kaduk kadwai, ngilayarai ka katway tarik jong November kalong ka sengi kabangin penkut laningin penhap lama ya ka Golden Jubilee Celebration hang tai Hamadan Pamsim hakaba Chief Minister Budan Burom jong Jela Dr. Conrad K. Sangma ulong Chief Guest nalor Sport Minister bat ki MLA Brosangut nag district bat ki babun ki invites nang tangin don ruki item ki babun ki bangamla ban jerteteng ban aya ke briefing hagani kapor te kane ke ga khubor na ka banta jong baro ki sport club ki ba e ya sport ki nong sung snong jong kadong riboy la de pikwa ban don banta ban sakhi ban no sniang ban ai mensim ya ke jingtre jong ka RBDC ngi khot so baharu haka khatway tarik November mentag snem Hamadan Palms kaman sedang dadu katway bejemen step. Tekane gede ka kerwo kabangi aware ya pi baro nang ne na Porabo district bat ngi kmi lti bangin yo i yang hidur kmat ki jengpi bat ki jingedon rengkat ki jengpi. Kublai